watahukumu wao wenyewe, hivi itakuwa nyepesi zaidi kwako, nao watabeba mzigo pamoja nawe. Kama ukifanya neno hili na Mungu akikuagiza hivi, kisha utaweza kuvumilia, na watu hawa wote watakwenda kwa pahali pao kwa salama vile vile. Musa akasikia sauti ya mkwe, akafanya yote ambayo aliyasema. Musa akachagua watu wa akili toka Israeli wote, akawaweka wakubwa juu ya watu, watawala 1000, watawala wa 100, watawala wa 50 na watawala wa 10. Wahukumu watu kwa wakati wote, maneno ya nguvu wakaleta kwa Musa, lakini kila neno ndogo wakahukumu wao wenyewe. Tusome ndani ya Hesabu 11 mstari wa 10. Hesabu 11 mstari wake wa 10. Hapo vile tusome ili tuingie kwa somo lenyewe. 11 mstari wa 10 Hesabu. Basi Musa akasikia sauti, akasikia watu wakilia katika jamaa zao, kila mtu mlangoni mwa hema yake. Hasirani ya Bwana ikawaka sana, naye Musa akakasirika. Musa akamwambia Bwana, kwa nini umenitendea uovu mimi mtumishi wako? Na kwa nini sikupata neema kwa macho yako, hata umeweka mzigo wa watu hawa wote juu yangu? Ni mimi niliyechukua mimba ya watu hawa wote, ni mimi ambaye niliwazaa. Hata unaniambia uwachukue kifuani mwako, kama baba mwenyewe kulea anavyochukua mtoto anayenyonya, hata nchi ulioahidi baba zao. Nitapata nyama wapi hawa watu hawa wote? Kwa nini wanalia kwangu wakisema, utupe nyama tule? Siwezi kuchukua watu hawa wote peke yangu, kwa kuwa ni mzigo mzito sana kwa kunishinda. Nawe ukinitendea hivi, niue, ninakuomba, kama nimepata neema kwa macho yako, wala usiniache kuona taabu yangu. Bwana akamwambia Musa, nikusanyie watu 70 wa wazee wa Israeli, watu ambao unajua kuwa wazee wa watu na maakida juu yao, walete hata hema ya kusanyiko wasimame pale pamoja nawe. Nami nitashuka niseme nawe pale, na nitatoa sehemu ya roho iliyo juu yako na kuiweka juu yao, nao watachukua mzigo wa watu pamoja nawe, usiuchukue peke yako. Kupitia maandiko haya ambayo tumeyasoma, tunapenda kukumbushana somo ambayo tumewahi kuisoma hapa siku ambazo zimepita, lakini kwa sababu ya majira na kazi yenyewe tunakuwa nazo leo, ionekana ni vizuri kwamba tuweze tena kukumbushana maneno yanayokuwa katika somo hii, na ni somo ambayo inakuwa na kichwa ya nafasi na kazi za Wakristo katika maendeleo ya kanisa. Nafasi na kazi za Wakristo walaike katika maendeleo ya kanisa. Maandiko ambayo tumeyasoma hapa, sote tumeyasikia, yanazungumza juu ya utumishi wa Musa na namna gizi alivyokuta magumu sana katika kutimiliza utumishi na huduma, na yenyewe ilikuwa mashauri kwa ajili ya kumsaidia kuendesha vizuri kazi na utumishi aliyokuwa nao. Na kupitia hii tunatambua kwamba maendeleo ya kanisa haiwezi kuwezekana kwa uwezo wa mtu mmoja. Maendeleo ya kanisa inategemea watu wote walio wanamemba wa kanisa, na kila mwanamemba wa kanisa anapaswa kuwa mshiriki wa maendeleo ya kanisa lake. Kuna watu wengi ambao wanafikiri kwamba maendeleo ya kanisa inategemea tu mchungaji, na tunakuta katika lugha zetu za kila wakati kwamba kama kanisa linaendelea, watu wanasema pastor ni wa maendeleo, na kanisa likififia, watu wanalaumu na kusema pastor hana maendeleo. Na watu wanasahau kwamba si jukumu la pastor kuendelesha kanisa peke yake. Kama kanisa inaendelea, ni pastor na watu wote.
na kama linafifia ni pastor na watu wote. Hakuna maneno ya kusema pastor haikuwa maendeleo. Sasa kama yeye haikuwa maendeleo, sasa wewe unafanya nini ili maendeleo ikue? Na hivi tunakuta hapo kwamba kanisa inakuwa na kazi nyingi ambazo mchungaji peke yake hawezi kuzitimiliza. Unajua, na kupitia maandiko tutatambua kwamba kuna kazi ambazo zinahusu tu pastor na zingine ambazo zinapaswa kutimilizwa na Wakristo na zingine ambazo wanapaswa kuzifanya pamoja katika ushirika. Alafu hapa bali tumesoma, tunatambua kuwa Musa katika utumishi wake alifika kwa kiwango ambamo ndani alijikuta amelemewa sana na kazi. Mahali ambapo tumemalizia usomi katika Hesabu 11 mstari wa 10 na kuendelea mpaka 17, wakati Musa alipokuwa amejikuta kwamba amechoka, sasa akageuza hasira yake kwa Mungu na kuanza kusema vibaya na kumwambia Mungu, kwa nini unanipa kubeba mzigo huu wote? Watu hawa unanibebesha nao, ni mimi niliwazaa, mimi nilichukua mimba yao. Kwa nini unanipa wao niwanyonyeshe kama vile mimi ndio niliwazaa? Nasema mimi sivumilie tena kuendelea kuwa yule atakayebeba watu hawa, na kama hautaniondolea ule mzigo, afadhali uniue, bahali ya kuniacha niendelee kuchukua mzigo huu wote. Lakini kitu ambacho tunavizia sana ndani ya hii ni kwamba mashauri ya Mungu ilikuwa nini? Mungu aliweza kumuonesha Musa kwamba shida haikuwa yake kama Mungu, na alimuonesha Musa kwamba shida ilikuwa ni yeye, sababu alibeba mzigo yeye peke. Alafu Mungu akasema, sawa, kitu tutafanya si kwamba tutakuondolea mzigo, lakini ni kwamba wewe uchague kati ya watu wenye uko nao. Kuna watu ambao wako na uwezo wa kukusaidia kubeba ile mzigo. Sasa wewe uchague wazee 17 ambao unajua kwamba wako na akili, wako na hekima, ukuje nao mbele yangu na mimi nitasema nawe na nitachukua sehemu ya roho yako iwe juu yao, ili ile mzigo usibebe peke yako, lakini uweze kuibeba pamoja nao. Ile ilikuwa ndio shauri ya Mungu, kwamba kazi yenyewe Musa aliona ni nzito na akaona umwagilie kazi, kwa sababu anaona kama inakuwa nguvu. Suluhisho yake haikuwa kukimbia, lakini suluhisho ilikuwa ni kwamba awaite watu wazee washirikiane naye kwa kazi na watembee kwa mwelekeo. Lakini hapo kuna kitu cha maana, ni kwamba aliyekuwa na roho mwenye anaongoza ni Musa, na ni roho wake ni yule Mungu anasema, nitachukua sehemu ya roho yako na nitaigawa kwa wale watu. Sababu hapa pia kunakuwa shida, ni kwamba hakuna muda hata mmoja ambapo Mungu ameruhusu kwamba kuwe leader, viongozi wawili wa kuongoza kundi. Haiyakuwaka. Na mara mingi katika makundi hili naleta shida, watu wanashindwa kutambua ni nani ndio mwenye Mungu ameweka ili awe kiongozi. Na ukweli ni kwamba kiroho, yule ambaye Mungu ameweka kuwa kiongozi ni yule anabeba baraka za ile kundi ambayo anasimamia, na ni yule ambaye Mungu zaidi anajifunua kwa kuelekeza. Sasa kama mtu anakuwa katika kundi na anapenda yeye kuleta muongozo mwingine tofauti na maoni ya yule ambaye Mungu amemsimamisha, iko na riski ya kwenda pembeni ya mapenzi ya Mungu. Kama vile nilikuwa nimesema, ni kwamba hakuna muda hata mmoja ambako Mungu ameweza kuweka walideri wawili watu mmoja. Musa alikuwa kiongozi, ili Yoshua akuwe kiongozi ilibidi Musa kwanza akufe. Na baada ya Musa kukufa ndipo Yoshua anasimama. Yoshua alikuwa na iko, lakini kwa wakati Musa iko, Yoshua haiko. Lakini alikuwa ni mtumishi na anatumika pamoja na Musa na anawezesha vitu vingi. Yeye alikuwa anapambana hata vita na kuleta maushindi ambazo sifa zote zilimrudilia Musa.
lakini aliyekuwa kiongozi kwa wakati ule ni Musa. Wakati Eliya alikuwa iko, Elisha yeye haiko. Yeye ni mtumishi wa Eliya, na baada ya Eliya kuondoka, sasa Elisha anasimama kwa nafasi yake. Na mara mingi hatukubali ile. Mara mingi tukikuwa pamoja na viongozi na tunashirikishwa kwa kazi, wakati mwingine tunapenda sisi tuonekane, na wakati mwingine hata tuzimishe viongozi. Yule ambaye amesimama tumzimishe, siye tusimame tuonekane. Iko makosa makubwa. Iko makosa makubwa. Ile tunaiona ilikuwa pale, na ile tunaona ndio ilikuwa shauri ya Mungu. Hapo mbeleni wenye tulianza kusoma ndani ya Kutoka 18, pia jambo lingine ambalo lilikuwa limetokea. Yetero, baba mkwe ya Musa, akakuja kumuona Musa. Kitu alichokitambua, akatambua kwamba Musa alikuwa anatumika na analamkiaga kila siku kwenye ofisi ya kazi, kuanzia asubuhi mpaka usiku iko anatumika. Alafu akamwambia Musa, akasema, kitu yenye unafanya iko nini? Akamwambia kosekase kwanza, akasema ule, akamweleza no, watu wanakuja kwangu waulize kwa Mungu. Yaani watu walikuwa na maprobleme za kiroho ambazo kwa ajili yake walikuja kwa Musa. Alafu ilibidi Musa awaelekeze kiroho, waulize, awape majibu, awaelekeze kiroho, awaangalie kiroho. Akaongeza kitu kingine, akasema wakati wanapokuwa na maneno pia madosi, wanakuja kwangu ili ni hukumu kati yao, niwajulishe sheria za Mungu na torati yake. Yaani kulikuwa aina mbili za kazi ambazo zote Musa alikuwa anazibeba. Kwanza alikuwa anashughulikia watu kiroho, lakini pia maprobleme mbalimbali za magumu ya dossier. Mwingine aligombana na fulani kwa sababu kwa ile wakati mtu alikuwa kana ni kuhani na kwaka, alafu ananijo mfalme. Sasa vya mfalme ya kujerema dossier mbalimbali vya kuhukumu watu, huyu iko na haki, huyu hana haki, na vya kiroho yote Musa alikuwa anavifanya. Na watu walikuwa wanashinda kwa mstari, wanakuja wanaikala, unawaingilia, kesho tena wanarudia tena, mtu anakuya, Musa haezi kupumzika na watu wanachoka. Kisha Jethro akamwambia Musa, akasema, yenye unafanya hii utachoka na watu hawa watachoka, sababu wanashinda biko wanakungoe, na wewe unashinda unashughulika juu yao. Kitu ya kufanya, akamwambia, akasema, wewe kazi ni wewe unafanya, Mungu awe pamoja nao, na uwe mbele ya watu hawa kwa Mungu, na ulete maneno yao kwa Mungu. Wewe unashughulika na ile njia wanataka kuuliza juu ya Mungu, vile ndio uko unafanya, yaani uko unafanya vya kiroho. Kisha uchague watu wengine wenye wako na akili, wanaogopa Mungu, hawatumiki juu ya faida zao, lakini wanaangalia faida, ukweli wa mambo. Wale ndio uchague kati yao. Wale wengine watakuwa juu ya 100, wengine juu ya 50, wengine juu ya 1000, na wengine juu ya 10. Wakapita na wengine wanafika kule yule. Sasa wale ndio watakuwa na hukumu watu. Ikishinda huyu wa 10 anavileta kwa wa 50, ikishinda wa 50 anavileta kwa wa 100. Sasa vikishindikana kule ndio vinakuya kwako, yenyewe viko ngufu tu ndio vinafika kwako kwa maneno ya kuhukumu watu. Alafu Musa akakubali shauri na akaweza kufanya hili. Hapo tunatambua kwamba Mungu au Jethro alimletea shauri kwa kuonesha kwamba ilibidi kuwe watu wengine ambao inabidi watumikiane nao
kwa ajili ya maendeleo mazuri ya huduma ambayo alikuwa anabeba. Shida kama na hili ilijitokeza pia katika Agano Jipya ndani ya Matendo ya Mitume sura 6 kuanzia na mstari wa 1 mpaka 6. Mahali pale mpaka 8. Mitume walikuwa na kazi ya kutangaza habari njema na kazi ya kufundisha na kazi ya kuombea watu. Lakini pia shida za kushughulika juu ya mahitaji ya watu na juu ya administration zikashikrei, kwa sababu kwa ile kanisa la kwanza, kama vile tunavyosoma kila mara kitabu cha Matendo ya Mitume, ni kwamba watu walipokuwa wameamini waliingia katika umoja. Kitu cha kwanza, walikuwa wanaleta vitu vyao, matoleo mbalimbali na kuuza mashamba na vitu gani kwa miguu ya wanafunzi, na walikuwa wanaangalia nani ni mhitaji, nani haikumhitaji, nani tumsaidie, nani tusimsaidie. Ili ilikuwa kazi inaongezeka kwa zile za kutangaza habari njema. Vile vile kukaonekana sasa wahitaji ambao walikuwa wajane, ambao pia ilibidi kuwahudumia, na ilikuwa kazi ambayo ilikuwa kazi nzito. Sasa shida ikajitokeza ni kwamba kwa wakati ule, wakati ile misio ilianza, mitume wote wakaingilia kusimamia zile makazi zote za kiroho, na zile zote wakazisimamia. Wakati kafika Petro na manunguniko ikaanza, wakaanza kuwashutumu wanagawa vibaya, kama vile vinavyokuwa ndani ya kanisa. Si hawatupatiake makazi, makazi wanazipatiake tu makwao, vitu gani? Maneno ya namna ile kaanja. Na sasa wenyewe walikuwa wanafanya ile kazi ni mitume. Sasa wakaanza kuwa na malaumu za watu, na ile inachezesha hata wakati mwingine huduma yao yenyewe wanafanya. Alafu Mungu akajifunua kama Musa, hapana, tuchague watu 7 wenyewe wanajaa roho ya Mungu, wako na akili, wanaogopa Mungu, na watu hawa wao wahusike na mambo ya meza. Hakuwa wanashughulika na ile maadministration vitu gani, lakini siye mitume tubakie kutangaza habari njema na kuomba. Ile ndio yenyewe nayo ikakuwa suluhisho kwa wakati ule. Na kupitia maandiko haya yote na habari zote ambazo tumezisema hapa, tunachagua kwamba katika kazi nyingi zinazokuwa kwenye kanisa ili liendelee, kuna zile ambazo zinapashwa kuwa za wachungaji, ni zile zaidi za kiroho, na zingine ambazo zinapashwa kushughulikiwa zaidi na wale ambao sio wachungaji, zile za maendeleo. Kazi za maendeleo ni za Wakristo, watu wasiokuwa wachungaji, na zile za kiroho zile zinakuwa za Wakristo. Hivi ile inatuinterpele na kutuonesha kwamba ile mashauri roho ya Mungu alileta tangu zamani ni ile natenda kazi hata sasa. Tunahitaji ndani ya makanisa fahamu kwamba kazi ya Mungu na kanisa haiwezi kuendelea, na kazi zote haziwezi kutembea kwa usawa kama watu wanafikiri zote zinapaswa kuwa kwa kichwa ya wachungaji, na kufikiri kwamba pastor inambidi afanye yote ndani ya kanisa. Tunajua kanisa inakuwa na mambo mengi, kuna maibada, kuna maprogramu za maombi, kuna vikundi vya wamama, vya vijana, watoto, waimbaji, wafanyakazi, kuna wagonjwa, kuna kushughulikia wajane na mayatima, wafungwa gerezani, kuna wakimbizi ambao wanapaswa kushughulikiwa, kuna Wakristo ambao wanahitaji kutembelewa na kuhudumiwa katika jamaa zao, kuna mikutano mbalimbali kama mabaraza na kadhalika, kuna masemina mbalimbali, maformation, mikutano ya Injili, kuna kazi za majengo, kuna mambo ya administration, kuna maendeleo ya eneo ambapo ndani ya kanisa kunakuwa kufuatilia maamuzi mbalimbali ya mikutano kwa ngazi zote. Kuna mizozo ambayo inahitaji kutatuliwa. Zile zote ni kazi, na ili kila kazi itimiliki, kila kazi moja kuitimiliza, tena na kokota zingine kazi nyingi nyuma yake. Tukisema juu ya ibada, ili ibada ikue, inaomba kanisa lisafishwe kwanza, inaomba viti vitengwe, inaomba vitambaa viwekwe,
inaomba estima iwekwe, inaomba karibira iwekwe, inaomba kuwe mwenye tatayarisha mahubiri, kuwe mwenye taombea kazi, kuwe mwenye donge aktivite mweza wenye tunafanya hapa. Mambo mengi ambayo sharti yafanyike mbele urke sasa tukuye hapa tukituamu. Sasa kama vile vitu yote vitangojewa kwa pastor, ataweza namna gani? Yeye njo atayarishe mahubiri, yeye njo aombee kazi itafanyika, yeye njo aseme instrument itakuwa installe namna gani, angalie karibiri itaenda namna gani, yeye njo akuye angalie kanisa iko sawa, iko safi, yeye njo atandike vitambaa huku, yeye njo apanguze viti na kuvitenga, yeye njo afungue milango na kuifungua, yeye njo abebe instrument itoshe mkanisa au kuileta ndani purke ibada ikue. Kile njo chemoya. Utakia chengine mtuku na mkutano ya injili purke muende kwa evaluation na evaluation ianje kuko mambo ifo kumobilize pesa, ifo watu baandaliwe watatangaza habari njema hii ifo kutaishi. Yani kazi ni nyingi na zikingojewa kwa mchungaji peke yake na hakuna kitu kitaendelea. Au alafu na tunaruhusu kwamba akufe, kwa sababu kama anasema anafanya ile yote hataweza, na ataweza kuwa na msongo wa akili na itamletea matatizo mengi sana. Na ndio maana tunahitaji sote kufahamu kwamba hakuna maneno katika kanisa ya kutafuta kufikiri kwamba kuna wale ambao sharti wakuye wa assiste watu wengine na kazi kukonstate tukizi ibada na kuangalia vinyaga kuendeka, kwa sababu kuna wale pia ambao kwa kanisa tu kwa hili yetu akifika muibada aone nini haikuendeka mzuri, aende aeleze hili. Akiangalia kama ni kazi za maendeleo aone kazi fulani wako wanaifanya walishindwa pale, walishafanya mzuri. Ndio yeye nafikiri ni kazi za watu wengine, yeye haikumhusika wa zile kazi. Sharti tufahamu kwamba kila mtu katika kanisa iko na jukumu lake, iko na kazi ambayo anahitaji kuifanya ili kanisa lipate kusonga mbele. Kuna mambo ambayo iko kabisa kwa kawaida, kumbe pastor mchungaji hawezi kusema juu yake ndani ya kanisa. Kumbe vile hawezi visema hapa. Vitu sawa usafi wa kanisa, vitu sawa kuweka tayari ibada ili ipate kupokea watu, vitu sawa kupanga viti, mambo ya kuandaa mainstruments, mambo ya kuchungulia usafi wa choo, eski iko sawa, eski ilifunguliwa. Kumbe vile pastor hawezi visema hako na hawezi virezonia. Kumbe kuko wenyewe wanafanya vitu vya namna ile, mambo ya kujua watu wangapi walishiriki kwa ibada, sadaka ilikuwa ngapi, mambo ya kujua kuhesabu ile masadaka, mambo ya kuweza kuangalia kazi fulani za majengo na maendeleo. Kumbe analetewa raporo na kuombwa mwelekeo, hii kazi tuifanye namna gani, hii kazi tuifanye namna gani. Ile kupanga na kufuatilia kazi mbalimbali za majengo ya hekali, nyumba za watumishi, machoo mbalimbali, ununuzi wa vyombo vya sauti, kuweka mameble, viti, mameza na kadhalika. Mambo yale kumbe haiko ya pasteur ndani ya kanisa. Ile maprojet za autofinancement, miradi mbalimbali ya maendeleo, maswala ya maudongo ya kanisa, kujua udongo, madosie, vitu viko vyenye vikaratasi viko vya na madokima zile zinachungwa namna gani na kadhalika. Mambo haya yote kwa kawaida ingepaswa kuwa na watu ambao wanahusika na ile mambo kwenye kanisa mbalimbali na pastor. Niko nasema juu hata ya mambo ya maudongo. Baba pastor ni watu wanahamishwa kila wakati. Sasa kama yeye ndio anametrize dossier ya udongo wa kanisa, wakati atahamishwa ni kusema matrasi zote zina disparaître. Sasa kanisa tabakia kwa shida, yeye haiko tena pale. Vile ni vitu vingine vinapaswa kuwa maîtriser na Wakristo, wazee wa kanisa wenyewe wako. Mambo ya kufuatilia hali ya maisha ya watumishi, kuangalia watumishi wanaishi namna gani, haiko tena pastor ndio atasimama na kujisema hapo maisha yangu inazorota, na akifanya ile ni makosa makubwa, na ni alama kwamba
kuna watu ambao wangefanya ile kazi ambao hawakuweza kuifanya. Mambo ya kujua kuangalia mwenendo wa washiriki wa kanisa, hii inaweza watumishi wanaweza kufanya na Wakristo wote wanaungana pamoja kwa ile kuleta mahitaji ya kiroho na ya maendeleo na ya kihali ya maisha ya Wakristo. Si kwamba pastor iko Mungu ili ajue fulani anagonjwa na kuambiwa. Sababu kuna watu analaumu kusema niligonjwa hawakwenda kuniona, nilikuwa na shida fulani, lakini je, ulijulisha? Sasa ile kuleta mahabari, au kama mtu yuko katika hali yenyewe yeye hangeweza kupana habari, ni Wakristo wenzake wenyewe wanakuwa karibu naye wanapaswa kuleta habari. Lakini mtu fulani yuko katika hali fulani, hii yote ni kazi ambazo Wakristo wanapaswa kuzifanya. Tujue pia kwamba Biblia inaleta ile mashauri. Mara mingi watu wanalaumu wa pastor na kufikiri wanajishughuliaka vitu. Mtu anazalaka hata ambiaka pastor nishazala, au anaenda kwa hospitali nishaenda kwa hospitali, hakuna. Kisha nyuma atakuwa sema nilipangaka hapa kwenda kanoni. Eske shuulize ulisemaka? Eske ulijulishaka habari ilifikaka? Na Biblia inasema mu Yakobo sura 5 niseme kama mtu kwa kwenu ni mgonjwa aite wazee. Nani tu anaita? Si mwenyewe iko na shida. Aiseme wazee washipeleke, aite wazee. Na wazee sasa wakuji. Wamshughulikie wamhudumie. Lakini mara Wakristo wanapenda watumishi wako na julia gizi biko na maprobleme na madossier, hakuna siku atakumbuka kusema aitishi. Na yingine iko probleme paske inaomba hapa iko seminari kwa mafundisho, ambayo inaomba tunaambiana vitu vingine. Wakati wengine pia Wakristo wanawazaka yeye ndio tu Mkristo peke yake wa kanisa, na kwamba inaomba tu yeye ndio pastor anakuwa anatumika kwa yake, hana maprobleme za wengine. Watu hawa wote biko kichwa mtu moya, kama vile Musa alivyosema kwa dossier zao zote. Sasa unakuwa na kazi unaipanga. Tangia zamani unapanga kazi yako, nitafanya kazi hii. Na unajua kwamba mchungaji anapaswa kuendelea ndani ya ile kazi kwa wakati fulani. Haumwambii. Sasa kudakika ya mwisho tena unataka intention pastor aonekane juu tunavivraka. Pastor niko nafanya kazi fulani ukui, waje uombe hii programu njoo iendelee. Kwa mwenye unataka panga mariage ya mtoto wako tangia zamani au ndoto yake na haukusemaka. Sasa sije huko na ngoya wagini kuneve. Sasa unaita pastor aje kia ombea program na hukumwambia kambe. Sasa kwa ile wakati unafikiri na mwingine alishamuita na mwingine au naye shitupa mshamba. Donc ile vitu yote ni vitu vyenye tunapaswa kusaidiana na ni majukumu ya Wakristo kujulisha mbele ya wakati pia watumishi maprogramu mbalimbali na mambo mbalimbali. Kazi nyingine ambayo Wakristo wanafanya ambayo ni kazi ya walaiki ni kuhudumia vikundi mbalimbali. Pastor hana kapasite yeye peke yake, yeye ndio mwalimu wa ekodime, yeye ndio encadreur wa jeunesse, yeye ndio encadreur wa wamama, yeye ndio encadreur wa waimbaji, yeye ndio encadreur wa programu ya mambo vikundi mbalimbali binayala na boys and girls brigade masikutism na kadhalika. Kumbe yeye njo aende akui kuna angadire fasi yote, hana ile kapasite. Zile makazi zingine zote za namna zile zinapaswa kupewa watu fulani ambao wanazisimamia. Na ndio maana tunakuta ndani ya kanisa mkubwa wa jeunesse yeye anahusika kule wakati kuna kwa hitaji ya intervention ya pastor. Sasa anakuja anaweza kufika kusupervise, kusema tunangoya vyote vya kule kuyeye haitawezekana, itakuwa vigumu. Kwenye tulisema juu ya Musa mwenye Jethro alisema aweke moya, wengine kwa 50, wengine kwa 10, wengine kwa 100. Ile iko sawa sawa administration ya kanisa yetu. Wengine anasimamia wamama wa superwas uliko kwa 50. Mwingine anakuwa mkuu wa mama kwa paroisse uliko kwa 100. Mwingine ni kwa archidiakone, mwingine ni kwa diocese. Yaani watu wanaenda biko wanagawanyana makazi na alafu wachungaji wanakuwa decharge kwa ile makazi
zote. Alafu ili mambo haya yote yenye tunaeleza hapa yawezekane, inabidi kila mwanamemba wa kanisa afahamu kwamba yeye pia ni mhusika kibinafsi kwa zile kazi zote. Usikuwe katika kanisa yule anayefikiri kwamba kuna wale ambao wameitwa kwa kazi na kuna wengine ambao wanapaswa kuwa tu bila kufanya lolote. Sharti pia tujue sasa kwamba hatuna zawadi mulelea. Kila mtu sasa afahamu pia zawadi yake na wapi anaweza kuintervenir, lakini pia tusifikiri kwamba kwa wakati wote tunafahamu zawadi zetu. Tufahamu kwamba tunaweza kuhimizwa kuingia kwa kazi fulani na Mungu anatutumia. Hakuna mtu mwenye anazaliwaka na kutambua asipurke mtu ayuike hii kuna zawadi ya kufundisha. Utajua namna gani na wewe fundisha. Bana kukamataka na wewe fundisha timizi hizi wezi. Sasa unasema kunaanza kufundisha njoo kwenye unajole yaka kama huko na ile zawadi au hapana. Huko wenyewe mara moja office anafataka katala kazi atimie ile siwezi iweza. Pima kwanza ndio utajua kama huko na ile zawadi au hapana. Basi utajua kama kuna zawadi ya kuba na huyo pima kata kufungula sauti ya kusema na wewe upime hivi. Sasa unaimba wale baguna kutaa siku mwimbaji. Rusha fungula kwanza kinywa unaimba. Ndio utajua sina zawadi ya kuimba. Pima cheza kujeste kudase hapa niko na danga wanaenda huko mimi naenda kule. Ukisha mimi na pimaka jikaza mimi na shiroge mimi siko muimbaji. Rusha pima. Hivi haifai kufikiri kwamba omba mimi siwezi weza kuomba. Pima kwanza. Nyuma tunaweza kutambua huko na ile zawadi ilikuwa inalala. Na yenyewe inalala hauwezi kujua kwamba uko nayo. Na watu hawatajua kwamba uko nayo. Hivi kuna watu wanaogopa kazi wanapoitwa kwa kazi. Na tuko tunafanya hii mafundi tunataka waita kwa kazi. Kwa sababu hapa sasa hivi tunaingia kwa kuitana kwa kazi. Na Mungu anatutayarisha kwa ile kusema tukubali kwamba kazi haitafanywa watu wengine. Tunajuana kitu ndio siko comptable. Sasa kama tunafikiri kwamba mimi hapana, mwingine tumia hapana, sasa itakuwa za nani? Na tunarudia kuchenye kilikuwa kule. Saa Musa Mungu alimwambia achagua watu wakusaji fikaka kwenye wale bazaba kukatalaka bali itikaka na Mungu akaba kalifie. Hivi sharti ukubali kwamba na wewe pia Mungu anakuita. Kitu kingine uwe na mapendo kwa kanisa lako. Sababu kama hauna mapendo kwa kanisa lako hautakubali kujitoa. Sababu kukubali kuingia katika kazi ya Mungu ni kujitoa. Unatoa muda wako, akili yako, nguvu yako, vitu vingi vinakuwa juu ya kichwa vinakuzuiza mambo mengine. Sawa kwa sisi wenyewe tulikuwa hapa au metre na vingine wote. Jana tulishinda kuanzia asubuhi mpaka 18 mko pale. Sasa kwa ile wakati siku na makazi yako ingine kuingizia. Sasa kama hauna mapendo kwa kanisa, hautaitika. Donc ukuwe na mapendo kwa kanisa, ukuwe na susi juu ya kanisa lako, itaacha unafaulu kujitoa kwa ile kazi. Watu wengi wanajua kufanya makazi, na hiyo mwanaweza shindwa kutenga vikiti. Nani? Wanaweza shindwa kutenga vikiti na kupangu zako. Hakuna. Na kama hatujaki kufanya jua nini? Ni kwa sababu mtu anasema mimi sina wakati. Mimi niko na makazi yangu. Sasa kwa kuifanya au wanalipiwa. Donc ni kukuwa na mapendo juu ya kanisa lako na kuweza kukubali kutolea muda wako kwa ajili ya maendeleo ya kanisa lako. Itatusaidia kukubali kazi. Kitu kingine ni kuweza, nimeisema hata kwa namna nyingine, kukuwa tayari kujitolea kwa maendeleo na ujenzi ya kanisa lako. Kukuwa ni tunaita esprit de sacrifice. Kama kanisa halina hapo watu benye biko na roho ya kujitolea kwa ajili ya kujiweka kwa madhabahu kwa ajili ya maendeleo ya kanisa, ile kanisa haiwezi wezekana. Kila kanisa tena unaona kanaendelea, huko watu wenye wanajitoa porque kanisa iendelee. Sasa kama watu wote mkanisa wanapenda hawapendi kujitoa, hakuna siku ile kanisa itaendeleaka. Hapana. Watu tunapenda kufurahia makanisa zenye zilishakaendelea. Tunapenda vile vishakaendelea. Unawaza vinajiendelesha. Kuna watu wanajitoa kule.
Sasa wewe unapenda uende kwenye balishaka jitolea usitolee ukute vitu viko sawa. Sharti kuwa na ile esprit ya sacrifice ya kujitolea kwa ajili ya kundi lako, kwa ajili ya kanisa lako, kama unapenda liendelee. Unahitaji kuwa na wivu juu ya kanisa letu. Mtu mwenye kuna wivu juu ya kanisa lake ni yule ambaye anachukizwa akiona kwamba vitu haviende sawa. Roho yake inaluma. Na susi yake ni kusema kumbe vitu vitaendelea na viende vizuri. Ndio vile anakuwa iko tayari kusema hapana kuingilia enda mbaya, na anakuwa iko tayari kuwa tayari kwa ajili ya kurekebisha kwenye naomba kurekebisha. Kwa sababu iko na wivu ya kanisa yake. Na watu wenyewe kuna wivu juu ya nchi yetu. Unaona sawa bandugu yetu bazalendo na kadhalika, ile banasemaka iko nayo ile kuwa na wivu na chetu chenaenda. Ndio inaacha mtu anasema jo mweni dai. Sasa ile esprit inaomba mkanisa tangia zamani mkanisa na mnaoka wale wanaitaka bazelote. Mwile bazelote najua bakombata. Wa mkanisa ndio hawapendi ziaka ikuwe. Sasa inaomba mkanisa na mko watu kuna wivu. Akiona vitu vinatafuta anasema hapana hapa. Ile esprit ikekuwa ndani yetu, hatutafurahia vitu viende ovyo ovyo au viharibiki na tuko pale. Ile ni moja ya maprincipe ambayo zitatusaidia kazi endelee mbele. Kitu kingine nishasema utrema juu yake ni kwamba sharti kuamini kwamba uko na uwezo wa kuleta maendeleo na mabadiliko mazuri. Usisukumie wengine mzigo, lakini ujue kwamba na wewe uko kapaba, na wewe uko na uwezo wa kuchangia kwa kiwango fulani juu ya maendeleo ya kazi ya Mungu. Lakini hauna uwezo sawa fulani, hakuna maneno ya kushikombarea, hapana. Uko na uwezo ya nivo yako, na wewe unaweza kuchangia na ile uwezo. Na fulani kuna uwezo ya nivo yake, naye anachangia kwa kiwango kile, na Mungu anajua ile. Biblia inajua, inasema uko wenye balipewa talanta mingi na kwao itaombwa mingi, na wale ambao walipewa kidogo kwao itaombwa kidogo. Kikubwa yenye Mungu alikupatia, ule wa talanta moja alioneaka na akakatala kuitumikisha, na wa talanta tatu akaitumikisha. Sasa mtu anasema tumie sina zawadi kubwa sawa fulani yangu ilani, utakuwa na ruhusie na Mungu. Itumikishe na Mungu atakurekompensa sawa na ile yenye nayo uko nayo kama uwezo. Sie wote hatulazimiki kuwa ba excellent. Sie wote hatulazimiki kuwa ba genie, hapana. Mungu hayaumbaka watu wote bakuwa ba genie. Lakini kila mtu kunivyo yake anakuwa na nafasi yake. Mkiwana hata mumakazi watu utawezi kuwa ba matebe na maelite. Unakuwa wale ba maelite, ba matebe, ba mabe, mevote ne ba maana. Entreprise haiwezi kutembea tu na wale ba excellent tiketike au wale ba tiketike, mevote pamoja wanaendelesha. Hivi kubali kama uko kwa mwaye na wewe Mungu kuna mpango ya kutumia mwaye yako. Kama uko kwa excellent na wewe Mungu kuna mpango ya kutumikisha Mungu excellent wako. Kama baibali wote ne baataka wote, ile haiko kwaya. Inaomba mkwe wale wenyewe wanaatake, beba anacheza na wenyewe wanaimba na sauti niko chini, bewote ni baimbaji na kwaya njoo ile kundi njoo ile. Na hakuna mtu kudharau mwingine, hapana. Kwa sababu kila mtu kuna role yake na nafasi yake. Kila mtu kuna nafasi na role yake. Kama ule mwingine anakosa na wewe hautaweza, wewe peke hautaweza, na kundi takosa sura. Alors ifo tunakubali kwamba sie wote tunaweza kufanya kitu fulani kwa ajili ya maendeleo ya kanisa. Kwa ajili ya ile tunahitaji kujitoa kwa kazi ya Mungu wakati bado tunaishi. Hatutaenda kufanya kazi ya Mungu kisha kufa bado. Tunahitaji kujitoa kwa kazi ya Mungu wakati bado tunakuwa na nguvu, bado tunakuwa na afya njema, bado tunakuwa vijana. Maana muda itafika, nguvu itaisha, glory upa, akili itapunguka, glory upa, afya itazorota, glory upa. Sasa wakati tungali na neema ya kuwa na nguvu, tuko na afya njema, tutumikie Mungu, tujitoe kwa kazi ya Mungu. Na wakati tunapata okazio,
Kwa sababu wakati utafika unapenda hata ufanye kitu kizuri, unakosa okazio ukifanya. Mungu atusaidie sana kuwa tayari kujitoa kwa kazi, na tufahamu kwamba kazi si ya fulani, kazi si ya fulani, kazi ni ya sisi wote. Na zaidi hapo tumeona kwamba katika maendeleo ya kanisa kuna nafasi kubwa ya walaiki, ya wale ambao haiko wa clergy katika kuendelesha kanisa mbele. Na vitu vingi hivi naonekana huwa ni maendeleo ya kanisa, ni kazi za wale walaiki ndani ya kanisa. Wachungaji wanakuwa wasindikizaji wa kiroho ili Mungu arahisishe zile kazi lakini ambazo zinafanywa na Wakristo. Ni wao wanatoa pesa, wao wanajenga, wao wananunua vyombo, na wachungaji wanawaombea, Mungu awabariki, wanaombea na kazi zenyewe zirahisishwe na kadhalika. Hivi ile ndio utofauti ambao tunahitaji kuweka. Tusingoe vyote kwa pastor na kuacha kuwalaumu. Hapana, tujue kuna nafasi yetu. Mambo ikienda mbaya tulaumiane, waje kushukuru mwenyewe mbele ya kuangalia mwingine. Mungu atubarikie maneno yake. Tunakushukuru Baba Mungu wetu uliye mbinguni kwa mafundisho ambayo umetupa kuyakumbuka kwa muda huu ambao inatuita kwa nafasi yetu kila mmoja wetu kwa kazi za kuendelesha kanisa lako mbele. Na kusihi Bwana useme na kila mmoja wetu, mtambulishe namna gizi ilivyo muhimu kwake kuwa tayari kujitoa kwa hivyo yake kwa kazi yake, na kwamba unamuita kwa kazi. Acha Bwana yule aliyekuwa anafikiri kwamba kazi ni ya watu wengi na yeye haikuhusika kwa maendeleo ya kazi yako, atambue tangu sasa kwamba ikuhusika pia, na kwamba iko na deni mbele yako ya kuweza kujitoa kwa kazi yako Mfalme. Tusaidie sote tusimame kwa ajili ya kazi yako, kila mtu kwa namna yake. Jifunue kwa kila mmoja na kumwangazia juu ya namna yeye pia anaweza kuchangia kwa maendeleo ya kazi yako na kwa maendeleo ya kanisa Mfalme. Uendelee kusema na kuzungumza na kila mtu. Ufungue macho ya kiroho atambue nini unataka afanye Bwana, ili kazi yako isilale isichelewe Mfalme. Tuamshe, toe katika usingizi. Pia kila wote wanaojitabisha na kujitoa kwa kazi yako, warahisishie kazi Baba. Ondoe mazito ya kazi katika kazi zenyewe kila mmoja anafanya. Vikwazo vya namna mbalimbali kaviweka kando na mbali sana na kila mmoja ya wote wanaojitabisha kwa kazi yako, na uendelee kutuinspire na kutufia na Roho yako Mtakatifu kwenye kazi zote. Naomba na kushukuru kwa jina la Yesu Kristo. Amen.